Kua toru tau a Temi Tamihana Brown e raru ana I te mate tākihi. Me te aha, waimari e hoki a ia I whai oranga ia I tōna matua. Hioi kei te whare Ronald McDonald te whānau o Temi e noho ana mō tēnei kirihimete. E kore he wāhi tino rere kērau atu mo tēnei whānau no Uawa, he kirihimete I runga I te Dawn Princess. He toru te kauma whetu ngā whānau kua pāngia I te māwiwi e noho ana ki te whare o Ronald McDonald I tēnei wā o te kirihimete. Te kauma ono o aua whānau he whānau Māori. He mahanga a Temi Tamihana Brown e ngari he tūroro ki te mate tākihi. They've been there for us, not only just to support in that terms, but emotional. Ko ngā perehana katoa ngā tamariki he mea tākoha mai I ngā tangata, ngā kura me ngā kamupene. This is definitely the house of love. If this house wasn't here, we'd be paying through the nose through our own pockets. I nā te rereke a Temi Tamihana Brown, ko te tākihi o tōna pāpa. It's truly a blessing. He gave our daughter his left kidney, and we've reached our goal, and now that Temi can have some form of normality away from the dialysing 7 days a week. He uaua marātau te noho tawhiti atu I te kāinga I tēnei rā. Receiving texts, calls from whānau, that's also important too. Even though we're not at home, we're all together here, it's real good. He oti kua ora anō te whānau nei. I could start running around, do a lot of different things. We've pulled through this and we're looking forward to going home too. He perehana tēnei no te Make-A-Wish Foundation. Aha kua te hari kua e kore he perehana nui rawa atu I tērā I te oranga o Temi. Raiha Johns, Te Karere.